ጤና ይስጥልኝ ከቻይና ሰላማት ከሚልሐንዶ ጤና ይስጥልኝ ከቻይና ላላጃን ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ሳይንስ ፋካልቲ ላላ አጃዲ ነኝ። ኮሮና ቫይረስ ቶሎ ወይም ዘግይቶ ወደ የትኛውም ሀገር እንደሚመጣ እየተነገረ ነው። ብዙ ሀገሮች ምንም የምርመራ ኬላዎች ወይም መሳሪያዎች የላቸውም። ስለዚህ በሽታ የመከላከል ስርዓቱን ለማጠናከር እባክዎን በተቻለ መጠን ተፈጥሯዊ ቫይታሚን ሲ ይጠቀሙ። ቫይረሱ በአሁኑ ጊዜ ምንም ክትባትና የተለየ ሕክምና የለውም። እንዳለመታደል ሆኖ በጣም አደገኛ በሆነ በጄኔቲክ ሚውቴሽን ምክንያት የዚህ በሽታ ጂን ወደ እባብና የሌሊት ወፍ በመደባለቅ የተከሰተ ሲሆን ሰዎችን ጨምሮ አጥቢ እንስሳትን የመያዝ ችሎታ አግኝቷል። መልእክቱን በታላቅ መተዋወቂያው ላይ ማድረጉ አስፈላጊ ነው። የቤጂንግ ወታደራዊ ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ ፕሮፌሰር ቼን ሆይን የሎሚን ውሃ በሚጠጡ ውሃ ውስጥ የሎሚ ቁራጮች ህይወቶን ሊያድኑ ይችላሉ ብለዋል። ምንም እንኳን የሚሰሩ ቢሆኑም ይህንን መልእክት በመመልከት ለሌሎች ያስተላልፉ። ሙቅ ሎሚ የካንሰር ህዋሳትን ሊገድል ይችላል። ሎሚውን በ3 ክፍሎች ይቁረጡ እናም ኩባያ ውስጥ ያስገቡ። ከዚያም ሙቅ ውሃን ያፈሱና ወደ የአልካላይን ውሃ ይለውጡት። በየቀኑ መጠጣት በእርግጥ ለሁሉም ይጠቅማል። ሞቃታማ ሎሚ የጸረ ተውሳክ መድኃኒት እንደገና ሊለቀቅ ይችላል። ትኩስ የሎሚ ጭማቂ በካንሰር እጢዎች ላይና ሁሉንም ካንሰር ፈውሷል። በዚህ ንጥረ ነገር የሚደረግ ህክምና አደገኛ ሴሎችን ብቻ ያጠፋል እናም ጤናማ ሴሎችን አይጎዳም። ሁለተኛም በሎሚ ጭማቂ ውስጥ የሚገኙት አሲዶችና ካርቦሃይድሬት አሲድ ከፍተኛ የደም ግፊትን መቆጣጠር፣ ጠባብ የደም ቅዳ ቧንቧዎችን መከላከል፣ የደም ዝውውርን አሸማ ሐርከፉኔ ሁንዲ ኬሰኑ በከጀርተንቲ ነገኝኮ እስን ሃጋው ሲንጀላ jechuun waan yeroo ammaa kana keessatti biyya keenya keessatti deemaa jiru jira. Inni dhukkubni addunyaa sodaachise kana irratti waan tokko jechuudhaaf afaan Amaaraa afaan Tigraayidhaan afaan Tigranyaadhaan isinii finnee dhufne kanumaafuu jechuudha waa'ee tokko irratti jechuudha dursinee wanni nu ofirraa ittisuu dandeenyuun waan tokko isinii himuuf hin barbaada. Hagammaa dhukkubni kun addunyaa irratti qorsaan arganne kanumaafuu waan qorsaan argatiin kanaaf dammoo haga ta'e doktoroonni jechuun information irraa fudhannee fi waan nu gahee tokko jechuudha san irratti waan tokko isiniin jechuu barbaadne inni maali hojjetan isiniif himna. Garuu biyya keenyallee seenee jira jedhanii amma sa'aatii gammaa kana seenee jira. Namni haga lamaan takka ittiin dhukkuba kanaan qabamee tu jira. Dhukkuba kanaan eega namni lamaan tokkoyyuu eega qabame waliin gahaa waan ta'eef kun beekamaadha. Dursinee wanni nuti ofirraa ittisuu dandeenyu tokko isiniif himne keessaa waan tokko lama maali inni hojjetan yaa manuma kana keessatti wanni argamu jechuudha. Shunkurtii adii keessattuu shunkurtii adiin baay'ee barbaachisaadha. Galgala gizee rafnullee ta'ee waan akkanaa kan fayyadamne baay'ee bareeda isiniin jedha. Lammaffaa loomiin baay'ee barbaachisaadha. Loomiin baay'ee barbaachistuudha jechuun bakka 3tti yookiin bakka 4tti illee hoo dandeettan murtanii jechuudha. Shunkurtii loomii kana dammoo bishaan ho'aa keessatti cuubuudhaan akkasitti hoo dhugame baay'ee barbaachisaadha. Ammallee ilkaan suwaagachuu ilkaan vaayirasiin tokko akka ilkaan keenya irratti hafee jechuudha achirratti hin hafneef ilkaan keenya gizeedhaan dhiqachuudha. Afuraffaa bishaan daqiiqaa 15 dhuguu burqicoo tokko jechuudha daqiiqaa 15 kana kun informationaa doktoroota irraa dhufee nuyi miti jechuun yaa akkana waan jedhaniif isinillee akka ittiin fayyadamtan abdii qabna. سلامات كميل حندو هنت مدخت اللاتني
بمجمرية عنا حبلي كاب تشاينا ላላጃን ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕክምና ሳይንስ ፋካልቲ ላላ ብዛዕባ ናይ ኮሮና ቫይረስ ቀልጢፉ ወይ ከዓ ደንግዩ ናብ ዝኾነ ሃገር ክመጽእ ይንገር ኣሎ ብዙሓት ሃገራት ዝኾነ ዓይነት ናይ ምርመራ መከላኸሊ ወይ ከዓ መሳርሒ የብሎምን ስለዚ ነቲ ናይ ሕማም ናይ ምክልኻል አገባብ ንምጥንኻር بزتقال متن natural vitamin C ناي تتقمو توساخي تتقمو جدو توساخي تفيروس بحجي جزي زخون عينت كتابة زتفليه فوسي يبلون بتعمي هذا جنيا بزخونه بجينيتيك ميديشن ناي تمن ناي ليتي اوف بمتعواس ناي زخونه نسبات وسيخو أتبوتي إنسات ناي محاز تقولو رخيبية نزي ملغتي عبيتي مفلتو مقبارو أقداسي بيجينغ ناي أكايد إسراح بروفيسور سيرش خوين ناي لمن ماي مستايت بوق هيوات كدهن يخيليو نزي ملغتي نخالوت محلالفو بتاعتنا أنا طبعا